Hello मैम ngasi video sidi मैम na toina family intro tawbiro oina haibdo ngasi se khoi ni ne hanoida khoi family loina chatkadabni doloshan basu lore aduga iso matang chare haina family intro su tokthog haina video se namjarak pani मैम khoi yumda lairi se mi taret khangni buboka baba mama doidi ai nupa doidi chanupi ani tawraga aduga aiga ko aduni baba se machi menau ni pani baba na khwai ahan ne aduga kaka ani aduga khoi gi ne manga ne ba ko khoi mama su machi menau chap ma ne baba ga ko nupi manga doidi nupa ahum tawraga chap ma ne ba ko khoi mama su ka sar da gi ni khoi yum da gi su yam lap na tre aduga khoi baba se kai thabak tawge su hakak pa yaubni comment ta ado khoi baba se khoi isagi macro labs company ama hangjare ba ko aduga tawjai ai nupa su masagi company lerbani ado sum punna baba ga yauminare intro se tawdri mamang da ko ai na family ge maram da wahai khara sum mayam da su thamjaram ke khoi family ge mi punna mag yam chame yam nushi aduga ai shu na yumda atombi oirakpani na ko tabang se yamna akop do yam khangjan ba se yom ko aduna ai su hauzik su nori bune ai thabak mayam makop macha yam khangda basu leiba yawbdo aduga mama na yam nushina takpi dana dumai tawi aduna ai mama oina phangja ba se nembo se yam phai yam chamme yam nushi yam su tappi aduga mana loi awanda nushi na khangdaba leirasu ko nupi gi awaba sing se tum khangbi dana ko adumai na mama su yam khangbi daba nupi otpa myam su leidana ko adumai na mama siti taude ina aigi inembo aina mama oina phangsa base aigi oina yamna harau ningai ni yam nungai laibak phabani aina khalli aduga baba su yam phai aduga inu pa su yam chamme yum ai se hanadagi yum da leiringai da ai ne mama daga sum haibako ai makad ina nupi am leramadi nungai ni tar kaina haibado aina asinu pamem da laga igi chanupi ani khak phangja basisu yam nungai tana chamina bo thakpina bo daidi thabak tongmina ba leimina ba yam nungai adu myam ayosi family intro tawzarage Sina khoi ni mari subini ma so khoi ga punna chatlini मैम अखोई बुबोकना युमगी ख्वाई अहननिना बुबोक हाना उचरबने अदुगा युमगी अहनम लैबसे युमसु लुमजल्लगा यामसु नुंगाइबने मैमसु नुंगाइबदो कमेंट हाइबियो मैम असिना अखोई ममाने अदो अखोई ममासे मसकसु याम नुंशिबनी नुंशिबता नते फसु याम फै अदुगा मैमसु कमेंट ममासे मसक फजब्रदो ममाई तमक्ता नुंशिबो कमेंट तौबिरो मैम बाबागे दी फोटो इन हापचरबनी मैम असिना युनपानी ओंदोरोना मासे ममा लाक पंगाइनेबको अदो हाय तौरने मैम ममागा बाबागना तोंगाना लानी बुबोका निने मगा देदि नुपागा इचनपि अतोंबिगना हाना लाए अदो मैम आइगी इचनपि अतोंबिनी माना क्लास 8 ता तम्मी होजि सेंट थॉमस स्कूल दा तम्मेबको दो इचनपि अहनदुदी मादी यौरक्ट्रे मासे ममानबिगा कोइबे चटकदबा लैबा अदोना फोरेन युम यौरगा माक्सु उलखे इचनपि अहननी माय मिंगने एलिजाबेथ अदुगा मासे बीएससी लास्ट सेमेस्टर दा तमजरी हुसी अदो मासे नुंजेन गी चौमिन हौबनेबको मासे फी तोबसु तम्मे अदुना फी तमहला चौमिन याम हाउना चारिबनी हाउब्रो काई तौगे